Što igram rasteo dan i ono nemam život. U posljednjih 5 dana, no joke. I sve o čemu razmišljam je jebeni rast, buraz. Samo mi je rast u glavi, samo rast. Ja mislim da nam je svima samo rast u glavi. I to je insane, bukvalno. Ne znam, ova igrica vam pojede život. Najiskrenije, evo, majke mi. Igrao sam dosta igrica, smatram da... Dobrodošli još jedan video. U današnjem videu pogledat ćete reakciju Nugata od toga kako reaguje na najbolje trenutke od VSC turnira od Rasta. Tu se završava turnir i on reaguje na najbolje momente koje su izvučene iz svakog gameplaya i svakog live streama. Ako vam se video dopada, bacite like, bacite subscribe, podržite mene kao video kreatora, možete se pridružiti kanalu i postati član od $2 pa na više. Neću puno da smaram i da dužim, pogledajte, bilo je jako zanimljivo i jako su lijepe trenutke izvučene iz svakog streama. Makse, pi kako je ovo, paketno bom, man, znaš kako ne volim zmije, sve toga mi Vasilije, pi. Ovo je najjače ikad bilo, ljudi, ovo je najjači moment u povijesti, ljati po 7 ujutro. Bacam molotov da nas ne ispuša. Al ne roka me, Zrina. Ali i sad je krenuo pucat bio, znači... Ma nije, sam je pucao mene, nisam ja dirno, heli, mene je samo Šta mi radiš, Česo? Česa naš teammate, by the way. O, ne! No, bolim. Genije, bio sam Altaban, majkom ti... Bio sam Altaban, majkom ti se... Al divac je kriv! Čekaj, sad ću ja zvat divca da te reviva. Čekaj, idem u pomoć sobu. Čekaj. Mamu ti i mine više, ko ih postavlja na ovom mrtvom serveru crk da sutra nemo za leba da jede. I pas majku ne obra... Liko bi igraju 4 dana i... O! Ti si retardu! Evo ti iza tebe, jes ga luto, Zrina, iza tebe. Evo glupana najvećeg na svijetu. Ne. Desno, iza! Pa šta je iza, bok te? To nisi ti, bok te, sto ti u zelenom odijelu. Jesam. Rende, ispod konja, ispod konja, lijevo. Ispod, još, iza, to je guzica konja. Iza konja, ravno dole, ko da krećeš prema našoj bazi. Kako si glup, kako si Me jebeš, glup. evo pogledaj snajperom di pucam, vidi. Buraz, trava mi je bila. Gore sad idi, uz to gore idi. Vrat se nazad, lijevo, gore idi, evo ti snajper, bum. Tu. Ne, iza! Ravno, točno tu di gledaš ravno idi. Evo ti, puko sam ga buraz metkom. A evo ga jebote, pa kamuflirao se. Na kurca mog se kamuflirao, frende, čorav si, bog te. Ovo ovdje, Možda samo priđi, Ovo je kroz najjače, prozor. ovo je I ciljaj, najjače. znači kroz prozor. Ne me da pogledaš, molim te. Ma ja ne mogu da roru. Čovjeka svog ubio glupan. Evo vam najmlađi Ovo gost je nikad najjače. bio na balkanskoj sceni. Paša, A ti radiš? evo pucam malo ispuške, igram se igrica. Igrica. Da, sa medama, čunga lunga, ližem lizalo, čups. Ko se smija? Ko se smije? Smije se Nikola. Ne mogu vjerano, nije Ja. najjači lik. A šta ti radiš? Evo ubijam ljude. Mislim, igram se sa ljudima, zajedno. Pa brate, čujku glavu, zato sam rekao da čujku glavu, bazi. Zato sam i rekao. Stavi ga. Gori, draga prozor. Druže, uzmi, daj mi tank, stavi na sebe! Naše note, o ljubavi ćemo pjevat, la muzika di note. U mene vide, what the fuck, oni mene vide, 160. Ja ne mogu zamisliti kak je igrat sa genijem igrice, kuneti se. Okej. A daj marš od mene više, glupa svinja. Izgubila sam pušku. Neške, napada me opet. Ja bi tako s genijem volio igrat nešto, ali da ga grindamo. Opet ne piš pod vodu. Dođi vama sad, di si? Da ću ti seka nastradat. Jebem ti majku,
Mrak se skupio u kap, rano jutro. Ovo je najchill tim, definitivno, turnira 100%. Da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu? Ovaj Oči buši su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima. Nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Šta, haj bježi sad da ne bude da se timujemo, haj. Idem kamer. Hvala ti, Nećete nikad zaboraviti. Gdje je kurs? Šta nećeš, bježi odavdje! Ua, uga buga, Uzmem kamere, Odi vamo. šta je? Odi vamo! Aj! Nemoj! Stani, ode mi sa štapom! Stani! Gledaj šta, postoj! Stani, noži, ej! Izvadi ga iz mene! Štap! Izvadi ga iz mene! Vrati štap! Vrati štap! Neći ga! Izvadi ga iz mene! A jeste vi iza mene? Da. Onda je medvjed, Bog, onda je medvjed. Da, ali bježi, eto i Uga, odozvome uga. 3-4 odmah. Bježi, Bog, te otvare vrata. Samo i zatvarajte vrata. Samo vrata. Pusti me! Nemoj biti jedna druga! Bježi. Vrtav. Ovo prvi, drugi dan je bilo najjače rokanje sa bovom. Bježi, ima gore onaj što nas gađa. Ima još gore. Mora se healat, Bog. Ajde. Blizu na mene, ubi me, žvakice nađite, nije pazar velik. Ljudi, 3 dana drva lijepam, isto Hamdija Hulk. Ja sam nesposoban. Joj. Šta je? Tratam nešto jako opasno. Alo, koga si ubio ovo? Ne znam, druže, nije dobar lik u glavu, kogod da je. Bilo. Brate, lupam drva, lik me lupa kamenom s leđa. Ovo su isto braća najveća, Čola, PC i tim je najjači je. Ajmo, Leksica, brate, burazerce. Ovi se sam zajebavali, voli ih kurac. Od sa bazukom do mene ovaj lik, brate, znaš? Da mu roka bazuku gore, brate. Gledaj genija, mraža, gazde. Treba provući. Bravo, brate. Bazukom ljude ubija. Direkt u glavu. Di? Halo. Evo Selović zove. Imam 3 kalje na sebi. Zovemo vezi oglasa. Za cincilator ovaj, jel? Ne, nego za ove krave, za ovu stoku. Recite mi samo koja cijena i gdje se nalazite. 10 MLRS raketa, buraz. Dobro, a gdje se nalazite? To ćete saznat tek kad se dogovorimo. A kraj telefonu je gospodin Selović iz tima Wonderi. Sve tu idem odmah Tako znači, druže. Uzmi i meni. Uzet ću ti onaj snajper da ne možeš više da sjediš na bazu. Aoo, vidjet ćeš, zadnje mi bilo makar. Ajde, baš. Ako nađeš nekog medveda uz putu biga obavezno. Ljudi, ja samo da se izvučem svojim lutom do kući, to je to. Šta je ovo? Evo ga medved, ali nemam čin da ga ubijem, brate. Zaletio se na mene! Tu si ga. Glopi trole, gledaj ga. Ne možda me stigne, ne bre, beži majmune! Beži majmune! Ubit će me medved. Ja ne mogu da verujem da me vidio smrti. Ubi me medved. Evo ga opet medved. Opet me uri, brate! Opet me ubije, znaš? Ubi me smrt ponovo. Ovo je najjači klip. Ja bi radio komp, ceo bi ja sad štakom prošao. Uf. Jebem ti seme u pičku da ti jebem. Jebala te baza! Brate, nemaš jednostavniju bazu, ne mogu ti napraviti jednostavniju bazu, igraš turnir. Fantaš. Ovdje vam je brzo potezno oružje na zidu, da znate.
Tu, znači, sad ga potegni i lagano Ja mislim da je ti fali Kad nam neko uđe 20 tipki. Ja, da može sve uzeti i pobit nas lagano. Evo i bombu da imaju usput da nam reznaju. Dobra taktika, iskreno. A dobro, pa šta, ja vidim... Još im otvorite ta prva vrata i da... Da, onda bujnu. Dolazi ljudi, ja već vidim iza tebe ljudi. Joj bože, ono su mi trebali Zrina napraviti. Gledaj, nim ja usro se ko pička. Evo, aj. Aj. Aha. A, ne. Ja sam blizu safe zone, gdje sam? O, ja dobro gluta. Ej. Nema da begaš. Stani. Vanimi, boge. Mi se znamo od ranije. Tako da, ili pakt ili rat. Joj, Vanimi, aj. Možemo to? Ajde. Op. Ovdje dolazimo do samog kraja ovog videa. Ako vam se barem malo video dopao, možete baciti like, share i subscribe. Spodelite video vašim drugarima da i oni uživaju zanimljiv content. Ja neću puno da dužim, ovdje je sam kraj. Vi pišite u komentarima kako vam se klip činio. Da li je bio zanimljiv, iako nije bio zanimljiv, koje sljedeće promjene da uradimo da vam bude zanimljiv video. Neću puno da smaram, imate moje socijalne mreže u opisu ovog videa, možete me zapratiti gdje god želite i kontaktirati u bilo kom trenutku za neku saradnju. Isto tako možete postati član kanala za $2 pa na više, isto tako da podržite mene kao kreatora. Hvala vam još jednom, a ne se vidimo u sljedećem videu. Ćao.